برماهین دیروک جارنان هم پرسین مروواهی ین درباره دستپیکا جیانی ده زلال دکن. دیروک روش بروش باره مروواهی سوک کریه. هر کوچویه تایبتیک لجیانی زیده بویه. لیجبرگو دیروک دمکه پر دریجه پری جاران هیمین جیانا جواکی جکو دری و چاوا دستپیکرنه ندیاره. لیکولینین کو لسر برماهین شارستانی تینه کرن پیشیا مروف ولکن و گریدانا دیروکی و روژامه دردخن هولی. یک جوان جهن کو یکم جار تایبتین جیانا جواکی لی پیدا بونجی شکفتین هیلارینه. شکفتین هیلاری لنافچه ارغانیا سر به باجار آمده ویه. بقاسی 500 مترویان جکوت برچم آنکو کابلین چایونیه دورن. دلیکولینین کو لکوتی برچم و شکفتین هیلاری ده هات نکرن هندا نین گرنگ درکت نهولی. زانیارین کو لسروان لیکولین کرنه دبیجن افگیری کو لسروی شکفت هات نه قواردن وکی بردوامی جیانا لکوتی برچم هات نه چه کرن. جبرویجی بشکه گرنگ آکوتی برچمه. پشتی کو خباتین کولاندنی لور هات نه دست بیکرن بشکه گرنگ آباجاری کون درکت سر روی عرده. لیبلی لگوری زانیاران هی بشکه وی یا مزنجی دبن آخیده یا. بشن وین کو هاتنه درخستن ابخوره نپنین گرنگ جی آنینه. هر شوپکه کو لور هاتیب دستخستن دانه این درباره جیانا بریا 2000 سالان و گوهستنه روژامه. شکفتین هیلاری وکی قادکه نکرپول لسریا کاروانان هاتیه آوا کرن. بتایبتی دسردما کو شارستانیا رومای لحریم سردست بو اف در روژن خوین زیرین دجیا. پشتی زاین جسد سالا یکمین حتی سالا پنجمین اف در وکی ناوندک قدیم جیواری جمروباهی را کریه. دسری ده وکی ناوندک گورین تحتین تیب کارانین لی پشتر هیدی و دگوهر ناوندک جیانی. افجه کو دواری دیدباری ده مروان دخه نافکلجانه که به هفته حیانها جگلک شارستانیین کو لحریم سردست بونه بویا جیوار. هر شارستانی کو لور بویا میوانجی دواری چند و باورین خود شوپینگرینگ لپشت خوهشتنه. به تایبتی دواری چند و باوریه ده تایبتمندی و شوپین لهیلاره گلک تشتان جمره ود بیجن.
میماریا وی دری وکی یا لحسکیف و دارایه بقوارتنا زناران پیک هاتیه. بدهان شکفتین کو جقوارتنا تحتان هاتنه بدستخستن لور باجاروکک هاتیه آوا کرن. هن شکفت بچوک هن جوانجی بفرهبونا خواه بالی دکیشن. دما مروف لناف شکفتان دردکوه گره او جوشو کلجانا مروف وچه دکه کو درکوه ریوتیه که بر بدیروکه و. هر شکفتک جوان خودی تایبتیه که جدایه. هن شکفت جبو جیانا روژانه خوارن و رازانه هاتنه آوا کرن. هن جوانجی با آرمانجا کار و بار اولی وکی پرزگه کی هاتنه بکارانین. شکفتین هری بالکیش جی ین وکی گور هاتنه بکارانینن. باوری آوان دمان باندورکه مزن لگورین مریان جی دکر. کسین کو خزمین وان جیانا خواه جدست ددن باوری خواه بجیانا مریان ردانین. جبروی جبو و شارتنه گورین مریان خواه لنیزی مالو جه لید جیان دکولان. کسین کو لحیلار دجیان جی خودی باوری بوی رنگی بون. جبروی جی شکفتین گوران بشک پیروز آجیانا وان بو. دهن شکفتین کو تید دجیان جهددان گورین خوشی. هر گورک به میماریه که لاکیشی آنکو چارگوشه دریش هاتیه وکرن. تایبتیه که دن آگورانجی اوکو ده هر گورکی ده چند مرید هاتنه و شارتن جبرویجی هن جوان بکوربون آخوه بالی دکیشن. هنگور جی لدروی شکفتان لقادینه. جمزنبون و بچوکبون آوان تفهم کرن کو ین زاروک و مزنانن. لسر گوران وینه و سمبولین کو هاتنه نقشاندن هنه. جبلی گوران گلک شکفتین کو با آرمان جن جدا هاتنه بکارانین هنه. وکی میناک چند شکفت جی جبو هلبرینا شراب هاتنه بکارانین. شکفتا هری بالکیش جی لقادا مزن جه دگره. اف شکفت بمزنبون آخوه بالدکشینه. دیارکو اف شکفتا فره هری زیده جبو کاروان و جواتین مزن هاتیه بکارانین. دما مرۆڤ لە زنارên li hîlarê dinêre wêneyên kesên ku li ser zinaran hatine neqişandin bala mirov dikêşin. Kevşe bi ked û sebreke mezin ev dirûv li ser zinaran hatine qewartin. Şopên mîmariya li ser şikeft û goran derbarê hin şaristaniyan de daneyên girîng radixin ber çavan.
Bi taybetî wêneyên ku li ser keviran hatine qewartin derbarê şêwaza mîmariya Romayî de wekî nîşane heya îro hebûna xwe parastine. Di hestî kozek tas û bermahiyên ku li vê herêmê hatine dîtin de derdikeve holê ku li ber gelek şaristanî bi bîr û baweriyên xwe bûne mêvan. Herî zêde jî kevçî tas û çetelên ku ji hestiyan hatine çêkirin derbarê jiyana wan şaristaniyan de gelek tiştan ji me re vedibêjin. Gelên ku îro me ew ji bîr kirine, li hîlarê bûne mêvan, serwerî bi dest xistine û pişt re koç kirine. Şikeftên hîlarê herçend di rojên xwe yên zêrîn de ji civakîbûyîna mirovahî re cîwarî kiribin jî, îro li herêma Amedê û bajarokê bi ser wê ve Erxaniyê wekî dewlemendî û gencîneyeke dîrokî hebûna xwe diparêzin.
یەکێ زانە دبەک و بلێکۆلینێن و وەرن kirin ev navenda qedîm dêhê çi nepaniyan pêşkêşî me bike. Ji ber wê jî wekî gelek nav û navendên qedîm ên din, parastina şikeftên hîlarê jî divê bibe ji rojevên sereke yên jiyana me.